Vožd Karađorđe nije imao sat. Postoji priče da je dobio jedan od Rusije u znak zahvalnosti, ipak to nije nigdje potvrđeno. On je vreme merio po suncu u borbi za slobodu. Od kneza Miloša do kralja Petra II. Sat je u Srbiji bio više od predmeta. Knez Miloš Obrenović nosio je zlatni džepni sat iz Beča, simbol moći i bogatstva. Dobijao je satove, kupovao, ali i poklanjao zaslužnima, uglavnom vojnicima. Njegov sin Mihajlov voleo je švajcarske džepne satove, jer tačnost znači poštovanje. Kralj Milan Obrenović voleo je luksuz, pa je takve satove i nosio. Zlatne satove sa grbom Obrenovića. Dok je Aleksandar nosio Lonžin, džepni sat koji je nestao tokom majskog prevrata. Posle njegove tragične smrti 1903. godine, mnogi predmeti iz palate su nestali, a među njima i sat koji je nosio te noći. Gubitak tog sata ujedno je označio kraj dinastije Obrenovića. Petar I. Karađorđević nosio je jednostavan švajcarski sat, simbol skromnosti i discipline. Kralj Aleksandar I. Karađorđević voleo je precizne švajcarske ručne satove, koji su bili simbol modernosti u vojsci. To je inače period prelaska sa džepnih na ručne satove, pre svega u vojsci zbog praktičnosti. A njegov naslednik, Petar II., voleo je Lonžin i Omega ručne satove, eleganciju kralja je zadržao i u izgnanstvu. Vladarima u Srbiji vreme uvijek otkucava. Zapratite i lajkujte Sat i stil.